Skont is-sit askmen.com dawn huma l-aktar 8 fantażiji popolari mal-irġiel. Fit-8 post insibu li raġel jieħu pjaċir li tiddominah il-mara. U fis-7 post insibu li l-irġiel huma avventurużi, joħolmu li jkollhom atti sesswali f'postijiet strambi bħal train, ajruplan u telephone boxes. Fis-6 post l-irġiel joħolmu li l-mara li jkollhom magħhom tagħmilha tgħallima intellettwali. U fil-5 post li bil-moħbi jaraw żewġ nisa jagħmlu atti sesswali flimkien. U fil-4 post l-irġiel jixtiequ li n-nisa tagħhom jilbsu kostumi differenti waqt is-sess. U t-tielet l-aktar ħolma komuni hija dik illi l-irġiel ikunu jixtiequ li jkollhom ħafna nisa mdawrin magħhom li jaqduhom mill-koxxa. Fit-tieni post li jmur ma' mara bil-moħbi b'riskju li jista' jidħol xi ħadd fuqhom. U x'taħsbu li hija l-aktar fantażija komuni bejn l-irġiel? Li jkollhom atti sesswali ma' żewġ nisa f'daqqa. Ftakri dawn huma biss fantażiji għal daqstant wieħed m'għandu qatt jagħmel dawn l-atti mingħajr il-kunsens tal-partner tiegħu.